Wala bafethu shapo kunjani ngithembe ukuthi ni grand ngithembe ukuthi niyaphila makuthi ke usanda kusijoina kwi channel please ngicela wenze nje okulungile ulike i-video usubscribe kwi channel okunye okubaleka kakhulu uciphiza i-notification bell ukuze mangifaka i-video uthole i-notification bafethu. Namhlanje it's a game day, Orlando Pirates versus Isiwelele FC ngo3:30 ntambama Orlando Amstel Arena. So bafethu ke ngabe ubani ozoba kwi-first 11 bafethu ke njengamanje ngimlethele ke i-predicted starting lineup ye-Orlando Pirates ukuthi ke Orlando Pirates ingabophela kanjani against iSiwelele FC. Sibheka nje abadlali esinabo kwi-Orlando Pirates, abadlali okusebenzelayo ukuthi babe kwi-first 11. So bafethu ke ngine starting lineup engisipredictile, ungakhomenta kwi-comment section mhlawumbe ke kukhona la engishaya eceleni khona. So bafethu ke starting lineup ngendlela mina engibona ngayo ngicabanga ukuthi kumele sime kanje. Emabaleni obviously Sipho Chine uyena goalkeeper okumele abe khona vele kwi first 11. Then ku backline right back Kamohelo Sibelebele uyena uyi right back kule game yanamhlanje. Then i left back bafethu kube uDion Hotto, usenza kahle kakhulu uDion Hotto, umnandi uyasidlalela. So Dion Hotto ngiyambeka as i left back. Then ama center back Nkosinathi Sibisi, noma ke abanye bemgxeka but mina ngokubona kwami ukuba khona kwakhe kuyayisebenzela iOrlando Pirates. So Nkosinathi Sibisi ngiyambeka as i center back kule game yanamhlanje. Kanjalo no Lebona Siyema bamnandi kakhulu, i-combination yabo i-right kakhulu. Lebona Siyema naye ngimbeka as i-center back. Then eswini bafethu lapho ke bafethu ucacile siyabazi abantu ukuba khona kwabo kuyayisebenzela kakhulu i-Orlando Pirates. Talent embatha eswini Makhehleni Makhawula eswini. Then i-attacking midfielder kube uPatrick Tito Maswangayi, noma ke uPatrick Tito Maswangayi ngiyamthanda mayingena as i-substitute cause ngimthatha njenge game changer, ufike ayishintshe igame but ke kule game le ngiyamfaka kwi first 11 uPatrick Tito Maswangayi. Then i-right winger Oswin Apolisi uyena oswingela lapha yangasesandleni saka right. Then i left wing abafethu obviously uRelebohile Mofokeng Mjida ngikwazi ukumbeka ngaphandle. Relebohile Mofokeng uyena i left. Then ke bafethu umuntu esistrike ngaye uyanela Mbothuma, ake simnike nje i-chance. Siyamazi ukuthi uyashweba but ngendlela mina engimbona ngayo ngimbona ewumuntu ophokophele oyimiselayo. Ukugeja maybe uzophela, so ngiyamnika i-chance uyanela Mbothuma angene as i-striker. Make sure ukuthi uyalike i-video, uyasubscribe ku channel, uyakhomenta ku comment section la engishaye khona eceleni mhlambe ke bese ufaka lo mdlalo wena obonayo ukuthi ukulungele ukuthi abe kwi first 11 against iSiwelele FC. Bafethu asinamoshilana isikhathi nedatha okwamanje ngivumele ngithi ke nje bye bye.